Alright mphakathi wasemzansi nguzwide wasehluhluwe bathi ngumzukulu emantsha mnqobokazi ukide sebende basaba abaningi umitakanyanda kamakotini ukuze abashaza ababhevula ngamukela ijongo lensizwa ke lensizwa okuthiwa uhlobo lwebhungu mfowethu yaphila Ngiyaphila futhi kamba kanjani? ngikhona mfowethu ngiyakubona ufaka amashini abizayo ngithi mina hawu lensizwa bhekisa isiqongo emuva ibhinqa la ngampela le mfowethu khamba kahle kodwa Hayi mfowethu ngokuphila sisho njalo ukuthi hayi impela konke kulungile liqonde kwaze watsheka. yeah mfowethu mina ngisuka phansi ehluhluwe insizwa suka apho mfoka bani Umfowethu wami batshela nozalo mazondo phansi empangeni kwesakamthetho eDondothi isigodi. Ngilapha nje sabhuza ngakhe egcimini intathuke mina mfowethu. Ngitholakala kantombo ngitholakala enkonjane ngitholakala esabhuza yabona. Kodwa iDondothi nje yakithi. Mfowethu ngiyabuka lapho umuhamba ucupha isoko izingane ziyakubuza ezibuzana zodwa sithi hayibo lo bhuti uyacula insizwa yenzani empilweni Mfowethu ngicabanga ukuthi ngihlele khona ukuthi mhlambe nami ngibonakale ebantwini ngoba vele ngumuntu wabantu kusukela nje kumagidangoma alikho igidangoma elingalazi udaka alikho igidangoma elithi nje alimazi udaka mfowethu ngaziwa ngisho nabantu angazi ukuthi mhlambe asebe phambili nabanye bafikile empilweni phambili baphinde bathatha umhlala phansi udaka nje insizwe yaziwa kakhulu nje impangeni yonke ngize ngizogoqa naseThekwini nje futhi ke akekho ngazi udaka ukuthi khona la eThekwini usakhuluma ngengoma ukhuluma nangetheku ngomhla ka22 konakele kakhulu lapha ePeople's Park ingoma kazwelonke uthini mfowethu ukutshela abantu abakogoli ko Eastern Cape ukuthi kobe konakele kakhulu abaphuthuma beze eThekwini mfowethu usho mfowethu okwamehla kuphathelwana yabona bengizosho ukuthi mhlambe ngabaphathela abayakwelikude kodwa bengithanda ukuthi wonke umuntu ofisa ukuba khona asenze isifiso sakhe siphumelele yabona mase wehlangane lapha insizwa sowehlangane mfowethu ngento emnandi ushameni wona osikhulisile nami ngibonakala nje nginjena nje wona ushameni ngiphila phansi kwawo uyabona ngiyathanda ukudlala futhi ngiyawuphilela kahle kahle nje yonke into yesinto into esiyiphilela so abantu abasemazweni aqhelile abafisa ukufika la eThekwini ngiyazi kuzoba zinkinga kwabanye yabona kodwa abazokhona ukuphumelela nabafisayo mfowethu sikhona ezokuphepha iqinile la eThekwini bengikwazi ukuphumelela befinyelele futhi beyibonele bona ukuthi kahle kahle makukhulunywa ngoshamene khulunywa kahle kahle ngozulu yini yabona mfowethu amazi utshatha utshathe ngiyamazi mfowethu ngoba mfowethu umakatazidla idodla ngoba nje etolo kebegebhe labo sala bethu ngabane nalethu umgwaqo omhlophe obhekwamandla kasibhame sikhoma eThekwini kwazamazama unongoma kunjalo impela yangakithi la nkunzi leyana ngicabanga ukuthi ngangisakhasa mfowethu la muntu eosokhozini mfowethu la muntu ngimazi kakhulu kungesiyedwa kodwa ke ngibazi kakhulu abafowethu laba bengithi nje mangikhula bithanda kakhulu ukubhinqa yabona esanele insizwa le umculo hayi mfowethu hayi ibhinqa ngizwe umlando mfoka umculo untombazana emdala ungaze umqomo ngoba zemthanda imvuma wevume phansi kwelasemeli ngoba ngisho obhamu uyivumile umthakathi obulala insizwa kazali ngene izulu bathi ushaya sangoma uzobhula hayi umacingwana insizwa leyana yabona uma uyebhinqa uyibona le insizwa leyana hayi insizwa leyana bayakhala abantu bathi hayi walidayisa manje uze lamabhinqa basokola ngokuthi bambone egijima neANC uthini kuloko ngeke ngande kakhulu lapha futhi ngizose ngiqhatha abantu ngeke ngande kakhulu kodwa ke hayi nombani mfowethu into enje ngamfica naye ngathatha iside elingaziwa umuntu yabona nawe mangathi unikwa lelo thuba elifana naleyo nawe ungalithatha iside lakho licabanga wedwa ongeke usacabangela thina sisonke yabona so sonke singabantu ke siyawenza amaphutha siyakwenza futhi ukufanele so ngeke ngithanda ngena kakhulu kuleyo ndawo la hayi ngizwa kahle qhawula ke kade sikhuluma ngengoma kazwelonke wakhuluma ngotshatha ukuthi uyamazi umcineka mfowethu uyamazi mfowethu yileyo bhuti ngiyafisa mfowethu ukuthi mhlambe nami ngelinye ilanga ngithola ithuba naleya umbhemu loyana umcineka mfowethu uyena impela umhleli wemicimbi ngangabona mfowethu ukukhala kwamnikezwa wakwazi ukuphendula ngathi mfowethu sebeze bayiphendula mfowethu le yengoma emnandi engenadlame baze bayiphendula ngajabula kakhulu mfowethu umcimbi wakho oqala umnikezo engicabanga ukuthi wabizwa kuona lo wade ugcinile nje ukwamcineka ube woqala nqa umnikezo ekhale ngakho konke okusemandleni umcineka mfowethu ngiyafisa nami ukuthi mhlambe mase hayi kodwa manje mase ngikuleli yazinga leliyana ngoba ngisabukela kibo umnikezo yabona ngibukela kileyo genge leyo ongigaba mfowandlovu abantu abashaya ingoma engenadlame engenambamba uyabona khona lo mfana lo mafikizolo yabona oqebho mfowethu le genge le engcike kuyo kakhulu yabona ithi ukudlala umaskandi lo onganembana yabona mhlawumbe mfowethu usafisa ngiyabona uyaveza ukuthi umcineka kunezinto ezinhle azenzayo ngathini nje kumfisela impilo enhle enobuntu phakathi lokho akwenzayo ngathini kuyena
Mfowethu kumcineka ngingathanda ukudlulisa nje ukubonga kukho konke akwenzayo for amaciko. Ngiwabala nje sewonke ngokuhlangana kwawo. Yeah. Ngiyafisa futhi ukuthi mawukuthi uNkulunkulu khona akuhlelile ngaye eqale phansi eshintshe ethi ngimendezele yabona Yeah. kuze kufike thina ngoba phela laba baphezulu vele isikhathi sobashaya yabona lento le kuyashintshana mfowethu yabona ngifise ngathi nathi kufika isikhathi sethu ukuthi sibe lapha Yeah. kube ukuthi usakhona umcineka mfowethu Hayi. umimtsizwe ngiyithembile impela emicimbini isiyonke yonkana eThekwini. Hayi mfowethu ngikuzwa kahle mina singakubambezeli futhi siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho asikhohliwe ukuthi uthe uzovela uthi ukukhipha. Mfowethu icoco lizofika lizoqhamuka. Njengamanje khona izinto engisabhizi nazo ngisahlanganisa lapha kodwa i-album yona i-right yonke into i-right nje ngoba nama-backings akhona ayikho into engekho kahle sekushoda ukuthi ngithole isivumelwano nabaphathi bami Yeah. bese ke ngiyavela e-studio sikwazi ukuthi ke siqinisekise ukuthi umsebenzi uzodedelana nini. Hayi siyabonga kakhulu. Sengifuna ukwazi nje ukuthi umlandeli nomlandeli noma ngathi uvotela kodwa mina ngikhuluma umlandeli wamaskandi yabona. Umlandeli wamaskandi ehlala elindile leli ciko lasempangeni udaka lolu mfowethu akekho ngalazi. Yeah. Bese ngishilo vele amahlandla maningi wadlala endimeni kaShaman kodwa ke angandi kakhulu ngomlomo mfowethu ngibonga kakhulu. Mfowethu siyabonga. Naso